Tuni update hong kipan kitan komun chayer pa man suan ve gab dilo ko he komiti lang chayer pa he lang khun kam hata assistant pasal pan suan domin pasal pa accountant pa hubung accountant pa secretary pa ini ko ay punggu magi pat do hen ya kalun hunu ak do he che lo khat wang hi mai di tam ti he gin chat amen abam te la update bol kit dio he minute बोलते हैं Nebe dulu na komite ho.
Kita nunggu, yang ni saja. Tunan yang hente ni musuh kaya juga. Langkah itu berhita. Kewalin atau mau panen. Ama kita udah dia pohona tuna hema ni. Yang hengah itu panhona tajo. Tu ni besar na usai yang nasa dapan lahin local pasal pahin community accountant pa tu ni besar rohi hubung accountant pa yawin sule natong hodang nung ding women lang chairperson no hin teu le hun ha chanu hin tu na nasa dapan lahon he tu tia cha te ho hi tu ne zut langa khang kha ho mo hi tu ne an stop pan lo hin la chi tu he lam hin ma yo na sa ta hu bu la ding an stop pan la ying hin ma yo la khat langa ma ni nu pa pa hon ate pam le ying in to he cha te nau te ho tu ne na sa ta mo han gu sa do ba gu pum ya he ai ta lo hing ta mo ya la he gupum ya ni ki pulu he ti chu tu ni report ki pam ya la kan ti e pa me he